uharanira impinduramatwara mu Burundi FLB Abarundi wigambye igitero cyagabwe kwa 17 Ugushyingo ku birindiro by'ingabo z'u Burundi bikagwamo abagera kuri 38. Ni mu itangazo wageneye Abarundi ndetse n'umuryango mpuzamahanga, uyu mutwe wavuze ko ari wo wagabye iki gitero. Abatanga buhamya bavuga ko cyari gikomeye cyane. Wagize uti umutwe FLB Abarundi uramenyesha Abarundi n'amahanga ko ari wo wateye ibirindiro byari Mabayi Marura byariho abasirikare ba FDN 112, interahamwe 30, imbonerakure 18, bose hamwe bari 160. Hapfuye 38, hakomeretse 4, 18 bararokotse, naho ababuze ni 100. Ingabo zacu ziri mu gihugu kandi hagati. Mu gusobanura impamvu z'iki gitero, FLB Abarundi wavuze ko babonye ko Perezida Nkurunziza ndetse n'ubutegetsi bw'ishyaka rye CNDD-FDD bishe amahame yose ya demokarasi abaturage b'u Burundi bakesha amasezerano ya Arusha, ko wabonye umunyagitugu Nkurunziza yashenye ubumwe bw'Abarundi akoresheje politiki y'ivangura, kutubahiriza uburenganzira bwa muntu, kwanga kwicara ku meza y'ibiganiro ndetse n'ibindi. Itangazo rikomeza rigira riti FLB Abarundi irahamagarira abaturage bose kuyishyigikira, ibizeza kurwanya ubutegetsi bwa Nkurunziza kugeza habonetse ukwibohora kuzuye. FLB Abarundi uvuga kandi ko hari ingabo za leta zabisunze muri uru rugamba rwo gukuraho ingoma ya Nkurunziza. Uyu mutwe kandi waburiye imbonerakure, polisi, abasirikare n'Abarundi kwitandukanya n'ingoma ya Nkurunziza, yica abaturage bitaba ibyo bakazirengera ingaruka. Nyuma y'iki gitero, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Major Emmanuel Gahongano yumvikanye mu itangazamakuru avuga ko abarwanyi bateye baturutse mu Rwanda. Gusa umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje ko atari ubwa mbere u Burundi bushinjije u Rwanda ibintu bidafite ishingiro. Ni The Voice TV, komeza udukurikire twigize amakuru agiye atandukanye.